inyunguramagambo. Yego ndagusuje nkwifuriza kugubwa neza, wokomeje gukunda inyunguramagambo official, komeza udukunde kandi udukundishe n'abandi, tume n'abandi batwumva maze nabo bagiye bamenya amakuru mashya kandi yihuse. Rero ugusuza unakwifuriza ibihe byiza ndetse n'ikaze muri aya makuru. Nitwa Kayumba Abdara. Inkuru nkuzaniye rero nta yindi, inkuru ndi gusoma ku kinyamakuru Bloomberg, nacyo kivuga ko kikesha ikinyamakuru The New York Times, cyatangaje ko ngo umuyobozi wa Irani Ayatollah Ali Khamenei yategetse ko bagaba igitero kuri Isirayeli cyihuse mu buryo butaziguye kugira ngo bihorere ku byo yavuze ko ari ihotorwa ry'umuyobozi mukuru wa Hamas. Byavuzwe cyane ko umuyobozi wa Hamas Haniyeh yamaze kwicwa rwose ubwo yarari Teherani. Yabyise rero ko bamuhotoye, akavuze ko bagomba guhita bagira guta batera nabo bagahita bihorera kuri Isirayeli. Ikinyamakuru rero The New York Times cyatangaje ko Khamenei yatanze iriteka, yafashe uwo mwanzuro. Murabizi umwanzuro w'umutegetsi nkuriya ari iteka. Mu nama yihutirwa y'akanama gashinzwe umutekano, avuga ko iki gitangazamakuru kivuga ko aya makuru kiyakesha abayobozi bagera kuri 3 bo muri guverinoma ya Irani, ariko batigeze batangaza amazina yabo. Hanyuma nahise nifuza no kukubwira isi ubundi usibye uyu Haniyeh, uyu muyobozi wa Hamas nyakwigendera Haniyeh, ni bande bandi bantu twavuga bikomerezwa bari muri Hamas. Duhereye kuri Ismail Haniyeh rero wishwe mu rukerera rwo kuwa gatatu. Yari umuyobozi, umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas, bivuga ko ari nawe wayishinze. Itsinda ubusanzwe bahuza cyane nubwo bagiye bari mu duce tugiye dutandukanye, yaba muri Gaza no hanze yayo. Abayobozi ba Hamas rero nibo tugiye kureba cyane cyane abo muri Gaza, bakunze kwibasirwa n'abicanyi bo muri Isirayeli, ariko rwose bakagenda bamwe bicwa abandi bagasimbuzwa abandi. Amakuru yabo rero, imiterere y'ubuyobozi bwabo rwose usanga biba bidasobanutse, ibyinshi biba ari ubwiru, ariko hari ibyagiye bigaragazwa kuri bamwe mu bayobozi bakomeye ba Hamas bemeza ko ari bazima, cyangwa ibyabo rimwe na rimwe ukaba utanabyemeza. Hari uwitwa rero Yahya Sinwar, akaba nawe umuyobozi wa Hamas ariko mu gace ka Gaza. Bwana Sinwar yafashije gushinga Hamas mu mpera z'imyaka y'1980 mu gihe cy'abanyapalestine ubwo bigomekaga ku butegetsi bwa Isirayeli. Akaba yaratawe muri yombi n'abayobozi ba Isirayeli inshuro nyinshi, amara imyaka isaga 20 muri gereza ya Isirayeli kugeza igihe yarekuriwe, maze bari mu buryo bwo guhanahana ifungwa muri 2011. Amaze kuzamuka mu ntera rero muri Hamas, yatorewe kuba umuyobozi wayo muri Gaza muri 2017. Abayobozi ba Isirayeli bakaba baravugaga ko ari umwe mu bayobozi bari mu bateguye igitero cyo ku itariki ya 7 Ukwakira, ariko umwe na Muhammad Deif, umuyobozi w'ingabo za Hamas muri Gaza, na Marwan Issa, umuyobozi wungirije wishwe mu gitero cya Isirayeli muri Werurwe. Bivuga ko rero Bwana Sinwar, abayobozi benshi ba Hamas muri Gaza barimo kandi barimo n'uyu Sinwar, babonwa nka bakomeje abaharakajwe cyane, ndetse ngo baranakomeye cyane kurenza uyu Bwana Haniyeh, umuyobozi ari nawe waraye yiciwe muri Iran. Urupfu rwa Bwana Haniyeh rero wafatwaga nkaho ari igikomerezwa nawe, ngo bigiye gutuma intambara
irushaho gukomera, guhagarika imirwano ngo bigiye kugorana kubigeraho. Hari undi rero mu bayobozi ba Hamas witwa Khaled Meshal yahoze ari umuyobozi wa politiki yose ya Hamas, yavukiye hafi y'umujyi rero wa Ramallah mu burengerazuba. Yabaye umuyobozi w'ibiro bya politiki bya Hamas mu 1996, ayobora iryo tsinda mu buhungiro. Ntabwo bahise bamwica, ahubwo baramuroze ajya muri koma, ko yavujwe n'urwego rw'ububanyi n'amahanga rwa Isirayeli. Hanyuma Bwana Meshali yakoresheje imbaraga ze muri icyo gihugu cy'Abarabu, arahava yerekeza mu kindi gihugu, arahava ajya muri Kuwait, arahava ajya muri Yorodani, ubwo ni muri Jordani, arahava ajya muri Katari, ajya no muri Syria. Aho n'ahantu hose yagiye abagenda yimuka, nyine murabazi bari abagabo bagenda bahigwa, nyine bagerageza kugenda bihishahisha. Amaze kuva ku butegetsi rero nk'umuyobozi wa politike muri 2017 yasimbuwe n'uriya Bwana Haniyeh, ari nawe waraye yibishe. Bwana Meshali rero aracyafite uruhare runini muri uyu muryango wa Hamas, akaba ari buze gukomeza kuba umwe mu bayobozi bakuru b'iri tsinda. Hanyuma Mohammed Deif ni umuyobozi w'ingabo za Hamas, arimo nawe mu bakekwa kuba barateguye kiriya gitero cyo ku ya 7 Ukwakira. Yinjiye muri Hamas akiri umusore gatoya mbere y'uko iyi Hamas ishingwa muri 2002. Yabaye umuyobozi w'ingabo za Hamas muri brigade ya Qassam, asimbura uwayishinze wishwe, agenda ategura ibitero byinshi kuri Isirayeli, harimo n'ibitero by'abiyahuzi byo mu 1996. Mu ntangiriro z'uku kwezi rero ingabo za Isirayeli zateye ibisasu mu gace ka Gaza karimo abantu benshi cyane. Ngo bashakaga kwica Bwana Deif. Isirayeli ivuga ko yemera ko ashobora kuba yarishwe, ariko iherezo rye n'ubu ntiriramenyekana. Hanyuma ubutasi bwa Isirayeli bivuga ko yaramaze imyaka 100 ku isonga ry'Abisirayeli ishinja iterabwoba. Bashakishwaga cyane mbere, akaba yarigeze kugeragezwa inshuro nyinshi, bagerageza kumwica inshuro zirenga 8, bashaka ubuzima bwe. Muri 2014 igitero cy'indege cya Isirayeli cyahitanye umwe mu bagore be n'umuhungu wabo w'uruhinja. Abayobozi ba Isirayeli bemeza ko Bwana Deif amaze imyaka myinshi atagaragara mu ruhame, akaba yaramaze imyaka myinshi rero ngo yihisha mu mwobo. Khalil al-Yahya n'undi muyobozi wungirije wa Hamas muri Gaza. Uyu Bwana al-Yahya atuye mu buhungiro, yamaze imyaka ibarirwa muri za 40, ari umuyobozi wa Hamas. Bakaba ngo yungirije Bwana Sinwar. Yarokotse umugambi wo kumwica nawe muri Israel muri 2007. Igitero cy'indege cyagabwaga ku rugo rwe i Gaza cyahitanye abagize umuryango we igihe we atarahari. Hari uwitwa Bwana Rovati, we yavuze ko yategerezaga ko azahatanira kuba yasimbura Bwana Haniyeh mu matora yo kuyobora Hamas. Hari uwitwa Musa Abu Marzouk, ni umwe mu bagize ibiro bikuru bya politiki ya Hamas. Umwe washinzwe ubuyobozi bwa Hamas, Bwana Abu Marzouk, yatangiye umwuga wa politiki cyangwa se yinjiye muri politiki muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho yafashaga mu gushinga ishami ry'umuryango w'abavandimwe b'Abayisilamu bo muri Palestine, naho Hamas yatangiriye nk'uko byatangajwe n'inama y'Uburayi ishinzwe ububanyi n'amahanga. Nyuma yaje kujya muri Amerika, aho yafashaga mu gushinga ibigo bya Kisilamu bitandukanye, harimo n'ibyibanda ku mpamvu za Palestine. Mwaka w'1996 yahuye cyangwa se yagize ibirego byinshi yaregwaga na Isirayeli byo gutera inkunga no gufasha ibitero by'iterabwoba ubwo yayoboraga ibiro bya politiki bya Hamas. Nyuma y'amezi 22 yamaze muri gereza ya Manhattan akekwaho iterabwoba, yemeye kureka kubaho yaratuye burundu muri Amerika, kanavuga ko atazahakana ibirego by'iterabwoba byatumye afungwa. Amerika yahise imwohereza muri Jordani.
ubu rero ni umunyamuryango mukuru w'ibiro bya politiki kandi akaba agira igihe cye kinini cyo kuba muri Gaza, Misiri na Katari. Bwana Arafat yavuze ko ari undi munyamuryango ushobora kuzasimbura Bwana Haniyeh. Aya mateka rero y'aba bayobozi ba Hamas ibyo mukwiye kubamenyaho, reka mbe mbisubikiye ahangaha n'ibindi turagenda tubiganiraho. Wicyo usabwa no kubana n'inyunguramagambo official, kora subscribe, like, uko utereho comment, tubwire niki cyakongerwamo, hanyuma ubisharing ubisangize n'abandi kugira ngo tubane neza. Ndabakunda cyane, nitwa Kayumba Abdallah. inyunguramagambo